Schenken aan agora se tem passado, estava na 2020, e essa aqui tem quadro de Covid. Dia 3 de março, Aruba abai cas. Life as we know it, apara. Tudo essa aqui traz tudo consequências, não somente para trabalhador, trabalho, donador de trabalho, stichting, organisação, governo, mas também Estado. Pero, voorzitter, de lo que me atende de dissertação na mainta, a tilda raiz de ta centerclass de ministerraad. Voorzitter, que name de carta de 1 juni 2020, sabe que 3 lunas depois que tu renda bij casa. De carta aqui, dirigida de governo para staten, tabisa, geachte voorzitter. Graag willen ondergetekende de staten informeren over de door de regering genomen maatregelen naar aanleiding van de COVID-10-pandemie. Het kabinet, nós estamos falando de gabinete no momento, nós estamos falando de 2020. Por certo, um gabinete que o líder de massa a forma parte de G. Desse saque de uma carta que está sali for de governo no momento, incluindo o líder de massas. A carta da BISA, het kabinet heeft bij het eerste besmettingsgeval medio maart 2020 besloten om drastisch in te grijpen in het maatschappelijk en economisch leven ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus. De beslissing tot een lockdown van Aruba en een shelter in place is tot stand gekomen na ampele besprekingen en overwegingen binnen het crisisbestrijdingsteam, waarbij aanbevelingen van het RIVM worden gevolgd. Ik carta te seguir ante te doen diferente proyectos onde o governo a tomar uma decisão para extender ajuda financeira, incluindo fase, loonsubsidie, MKB, alívio fiscal e credits. O governo te seguir informar staten. Het doel is om naast de rechtmatigheid ook de doelmatigheid en effectiviteit van de noodsteun aan het oordeel van de staten te doen onderwerpen. En breed hierover te discussiëren, zodat dat lering uitgetrokken kan worden ten behoeve van eventuele toekomstige, onverhoopte crisissituaties, CQ calamiteiten. Ondergetekenden zien er naar uit om met de staten in gesprek te kunnen gaan, omtrent dit onderwerp en de gevoelens van de staten te vernemen. Lo que é carta que tabisa, dat o governo informa a staten no momento de decisão para extender ajuda financeira nas diferentes projetos, pero a la vez tabisa staten não está guardando invitação para nos explicar para vir na conta de decisão aqui. Ou quizás nós não está papiando toda a tijd de Sinterklaas, pero sim waarnemend Sinterklaas. Mas para formar parte do governo, quando toma decisão para mandar a carta que staten. Memória seletivo. Mas no momento na que mesmo decisão que vai tomar para informar staten, a não tem bom bem-estar.